bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 2 tane 3 tane karakteri presiz yiyeceğim. Deməli hansı karakterə dostlar? Bibi'nim, Blue, bir tane de şey ana karakter baxım. Ha bir tane de baxın bu. Groku. Bunların hamısını sizinlə birlikte presiz yiyəcəyik. Prestij 1, prestij 2 vaxt yoxdur. Və devam, başlayaq. Bir də tək hesablaşma oynayıram. Xəbəriniz olsun. Birinci oyunumuza keçdik dostlar. Sizinlə birlikdə keçəcənə video çəkəcəyik. Bir də bu Brawl Stars'ın part 2'si. Yəni ikinci bölümünə xoş gəldiniz yəni. Dostlar tezimizə mən bir daha bu oyunu uduq gələrəm. Dostlar gördüğünüz göre Nori her neyse bizi öldürdü. Tekrar oynamaya basarak. Daha da sizlerle birlikte bunun daha çok çətinləşir. 19.000 kupayam ve 20.000 kupaya çok az qaldı. Əslində Brawl Stars videoları çoxdan gələcəkdi. Sadəcə mən video çəkməyi da bırakmıştım. Ama sonra da alma geldi ki da size videosu bırakmayayım, ona göre da məcbur qaldım video çəkməyə başladım. Deməli bu oyun birinci ikili. Ya dostlar, 2 tane adam birden mənə vurur. İndi mən niyə bilərəm dostlar? Bax indi mən niyə bilərəm? İki tane de klon şey yiyipti. O da şeye vurmuş. Gerçekten adama. Gelip klonuna vurur. Böyle şey olmaz ya dostlar. Hiç böyle şey olmaz. Biz sizinle yakından vururam. Uzaktan aslında bu orta mesafeden vurabilirdi ama yakından mesafe vuranda bu daha çok vurur. Daha çok hasar vurur. Ona göre mecbur qalıram. Dostlar məcbur idim qaçmayım. Canım çox pis idi. Çox az can idi dostlar canım. Ona görə məcbur idim day. Ne oldu ha? Ne oldu Tara? Onda dostlar 4700 vurdum tekdə. 5000 vuradım. Bir tane de ultim gəlsəydi. Şak getdi dostlar. Rahat. Birinci oyunumuz qələbə. Rahat dostlar. Tezim mən bir də bunu 500 kupa yiyib gəlirəm. Dostlar və inşallah şükür bolu 500 kupaya son oyun qaldı. Son oyunumuzu da görürük. Bir dəqiqə dostlar tək hesablaşma oynayacağım. Son oyundu. Bunu unutmalıyıq ki 500 kupa ola. Ondan sonra 500 kupa qaldı prestijə. Ondan sonra Bibi'ni yerədim. Dostlar bu həddindən artıq çox çətin. Mən bu 500 kupa eləmək yarım saatım çəkdi. Yəni çox çətin, yəni asan kimi görsənir. Amma dərəcədə çox çətin əməli başda. İnsan əməli başı vaxtını yeyir oyun. Yəni əməli başda insanı yorur da, yəni yoruldum mən. Amma sizin üçün gəlir söz vermiş eləməliyik. Sözümüz üstündə dayanmalıyam. Deməli orada adam var, terrorcum maliyəmişsin. Şimdi ultim gəlsəydi şak. İki tane deyik, yazıq 2. Haydi öldük. Hayır dostlar. Mənfi gəldi 3 sayısı. Dostlar tez oynamaya basırıq, zaten yorğunam. Bezib. Dostlar hoya bax da dostlar. Dostlar buraya. Neyse sonra gitti dostlar. Davay dostlar son oyunda dumalıyıq. Davay dostlar. Son oyunda dumalıyam. 200 daha 500 kupa olsun. Yekrim var iş. Yük yoxdur, heç yüküm yoxdur.
4 yüksələdi indi. Bunu öldürərəm, o da mənim yaxınıma gəlsə. Bu 750 kupadır. Bilirəm ki ben. Şey oldu orada. 750'de ben kostüm verdi də. Oradan bildim. Dostlar. Şak şak şak. Hayır. Hayır dostlar. Hayır dostlar. Hayır dostlar. Hayır. Hayır. Hayır dostlar. Hayır. 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 Olamaz bu. Hayır. Dostlar. Əməlli başlazdırdım aranı. Bak dostlar necə vura bildi baxın. Baxın necə vura bildi. Amma gəlin dostlar Allah'a şükür 500 kupa oldu. 500 kupadan sonra 750 kupa geldi. 750. O sonra prestij dostlar. Bu hediyeler verdi. Of dostlar çok çətindir. Çok çətindir dostlar. 20.000 kupaya son 600 kupa qaldı. Çok az qaldı dostlar. Dostlar mənim bir dənə dostum var, Eşref Tek qoyubdu adını. Deməli o məndən oyuna tezi başlamışdı, amma kupa olaraq ona əməlli başlayıb 600 kupa zat fərq atmışam. Nəysə dostlar, tezdən mən bunu 750 kupa yeyib gəlirəm. Sağ olun, 750 kupa yeyib. Təbii ki, təzdən gəldik. Güzel xanım oğlumla bitdim. Sana deyə bilərsən kanalda zəhmət olmasa. Sağ ol dostlar. Her başına. Daha başla. Hadi başla. Bu necə girişdi qardaşım? Deməli dostlar, bu gün sizə birlikdə Bulu 1000 kupa eləmə çalışacağız. Bir dənə də bugünü. Ona 1000 kupa eləmə lazım. Oldu 850 kupa zatdı. Yəni 150 kupası qalsın da yəni. Davay, getdik. Gözlər. Birisi mərdən xısa vurmalıdır. Buradan vur. Öl. Oğlum. Birinci mermi gidik. Ay kişi qat. Ölmüşəm. Ayar neyini sana ya? Ne var? Oynama bilmişsən Allah'ım. Özde ultim var. Al sen spike'ı yaklaştırma. Tek yalama. Ama 2 tane bıçak öldü. Babın öləcək ya 100 tanesi. Qaqa. Da biz niye qaqa? Normal şey. Bir tane de adam öldürmem seni. Biabır olasan hayır. Sen de var. Çünkü yaxınlarına gedim. Yaxın məsafəyəm də. Valla bul bombada hayatım. Sənə tərcihim oldu. Öldü nə? Taktikdə də var. Ha, dostlar, davay. Ay gene öldü. Halal da ayıram. Ayar elə adamın üstə gedir ki 6 yüklü. Sənin bir dənə yükün yoxdur. Halaldır sən. Kişidə budur sən. Ya sən öləcəm azlarına qardaş. Öldüm mən ona. Ama hiç öldürmüyorsun. Şimdi mən nəsli işim var. Başlat yine. Abi başka karaktersiz at şey. Oynayamıyorsan bu karakteri. Başım dostum birbirini maksimum. Birbirini tezgah. Vallahi ben yedim. Oğlum ben bulu da Birbirine yaklaştı. Ne? Birbirine yaklaştı. Çoktan atmış ha. Da ondan sonra üşendime de aşermeye. Kasma da üşendim. Vallahi ben 200 kupanı bugüne açtım elədim. Qəşəng bir 400 kupa, 500. Vallahi bu rahatlıqla bir 600 kupa açmışam. Aydan
Mr. Bat says hi. You made a big mistake. Ayda. Şak. Bilgi mənim mən. Allah benim ultim yoktu. Allah. Öleceğim kaç. Dostlar kaçın. Abi. Karşı takım diye öldürdüler bizler diye. Öleceğim eğer sen de sen öl. Ben şükür. 16 yük numarayı. 8 ki 60 nefes almadım. Brilliant, baby. Ay ne de var. Ay sen ne diyeyim. Olsun. Ay sen axı deməm mən 3000 kupa oldu. Mənim bir dənə yol başımın dostu var ha. Bax 15000 kupaydı. Biz var da keçdim ya. O qədər də şey eləməyə başladım. Sonra oynamaya başladım. Ay Rico. Evet. Hayır kaç ölersen. Elimdeydi. Ultim var, okey. Neyini sana ya? Ben de yapacağım. Öğrendim ha. Allah kaçar tanımaz. Aa öldüm. Her öldüm. Ben altından sözü bırakıyorum. Ben yok kardeşim ben yüklen ben necə yiyeyim kardeşim. Öləsən ay bir qalx. Ben yok. Tam vuramırsan onu karakteri Edison Dostlar ve gördüğünüze göre bunu almak istemişim yanına 159'dan atmışam. Ben... Bir yüksek yapacağım. Ne? 178 yapacağım. 178? Ha. Oy be davul. Sen o güzelliğine bak. Ay başım gelecek soygun oynayar. Sana Karakteri de işte. ben gelsin diyeceğim. Ne kadar belki? Vallahi Nita soygunda yaptı bu 10 ultisiyle. Let's play. Ondan bilmem sen keyfine göre de oynadı bak. Dostlar ve tez vaziyet birlik 1000 kupaya gel. Dostlar ve BBS son maç. Davay başlayalım. I'm sure. Davay getdik. Dostlar bir de soygun oynayarıq. Soygun bizim üçün daha rahatdır. Ona göre soygun oynuyoruz dostlar. Son oyunda son dostlar son oyunda. BBS. Ondan sonra tezli keçiri bula. Sonra bir şeyler bakalım. Hayda. Öyle yaşadık kadar. Ha. Bu son 2 kupa ihtiyacım var. Oydu. 13 da var. Öldü ya. Ay Draco problem Order a diye. knuckle sandwich. Draco Erdre canı. Buna var Rico. Pusu veren yandı. Tut ne yani anda. Sallayın. Start. Al vur ama çok tez bu. Bu ne gaga? Gaga bu ne diyor? Ay sen ultim var haberin olsun. Mr. Bat wants to play. Ulti geçen kasanın içinde sadece. Ha. Veriyorsan bir bilgi. İşte budur.
Cool it. Allah. Ne oldu? Öldüm. Ay ne oldu lan? Tutuyorum size. Mr. Bat says Açın beni. Ay dede dedim tezeliğini. Getirdim. Dostlar valla benim için cahannakta hamısı bizimle dostluğu göreydi. Bırak ki ayrıdır da sen. Tamam. Gitti ya. Qabaqda da bir var. Paytda da var. Buraya en iyi konserler diye. hard as a rock. Yani Show some ben telaş çıkacağım. Bak. 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 I Stop. love you, Mr. Bat. Sak. 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 Ya bunu da böyle tuğla yazayım. Sak. Öldüm bu. Tough as nails, hard as a rock. Brilliant, Sak. baby. Sak. Evet. Her tava ikimiz birlikte. Hayır. Oyun. Nasıl bir poz dostlar ve gördüğünüz kimi BB Prestige bir ve al. Şimdi buna haha yok yapmadım ha. Bekliyor. Lütfen bu. Gözüm bundan yaptım ben. Ben tanıyor bunu. Brown sugar and spice. Hayır bak şimdi dostlar Nita'na yerim. Bak şimdi bak. Nita'na yerim. Nita'da daha çok kupa var ona göre. Dostlar tez baza biz Nita'na 750 kupaya ilk geldik. Dostlar deməli sonra gəldik Nita'na. Göstərəmədim, özür dilərim. Davay 750 Göre Nita 750 kupa çok az kaldı. Davay gedək. 750 kupayı sonuncu oyundu. Sizinle birlikte kurtaraq. Bir de soygun oynayalım. Soygun alaq ona göre. Daha bizde Emiz var, Colt var, okey. Bizde Colt olmasa soğukluk demektir. O baba çok şey dostlar. Hamı o deseniz ya o gitti. Telefon sönmüştü. Zakkasından da ona göre. Da biraz gecikti. Dostlar canıma bakın 0-0 diyor dostlar. Dostlar çok pis geçtim. Dostlar gördüğünüz gibi gittiler de GG'dir. Böyle öldüm dostlar. Bence öldüm. Bence iyi. Dostlar uttuk. Ve Nita 750 kupa. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Dostlar ve tezbazan Nita'nı prestij eləyib gəlirəm. Getdik, sizinlə birlikdə Nita'nı 720 kupa yiyib gəlik tezbazar. Dostlar ben istedim ki sizinlə birlikdə 1000 kupaya Nita'nı gəlin birlikdə başlayaq, oyuna başlayaq. Bir də soygun oynayıram, biz niyə çıxasanda deyə. Bir də namı güç ver axı, ona görə məcburam ki söyləməyim yanında. Qarşın zaten bir daha prestij var, o da el primotu.
Dostlar valla bugün geçeceğim birinci prestijimiz kastı. Bir bu da ikincisi oldu. Üçüncüsünde yiyeceğim bir dakika. Onda da kasandan sonra dostlar həqiqətən çətindir. Asan zat bilmiyorum dostlar. Mən buna vaxtımı xərcləyəcəm. İndi saat ucu saat değil. Saat ucu 11'e 1'e saat 12'ye 10 dəqiqə 11 dəqiqə işləyirdi dostlar. Yəni mən bu səhər başlamışım kasmağa. Bir də hələ indi də qutaracam. Mən də ehtiyaclı düşmüşüm, onları da saymasaq da. Bir də arada bir mən sıxılmışam da dostlar. Yəni bütün gün da oyun oynayan deyirəm ki dostlar. Soğuduzuq dostlar, dostlar. Çox sağ olun dostlar. Bircə dənə el prum baxın bu nə? Bircə dənə el prum. Allah'tan sıfır geldi ha dostlar. Kazak, orada kazak yok idi diye 10 gördünüz dostlar. Yoksa dardır. Əslində dostlar, mən Edgar'ı 3000 kupa eləməyə çətinlə mənə başla. Amma çalışacağım. Çalışacağım əməlli başlayayım. Əməlli başlı sıramam yoxdur. Yazıq vaxtda Azərbaycanda Edgar sıralamasında 850 neçənci idim dostlar. Amma dostlarımla birlikdə gidiyor. Onlarla birlikdə ucuzluq deyə bütün kupalarım gedibdir. Yəni mən heç bir günahım yoxdur dostlar. Davay tez buza ulti tulla. Oha o neydi? Oy. Dostlar ben öldüm. Hava dostlar. Ben necə ölmədim? Görmədim dostlar. Görmədim. Zaten eğer oradaki öldüyse onu da təsir koyarım. Şuradan ultim var. Ha təsir koymayayım. Şak. Öldüm. Nasıl kurtardık tezi bazar. Süper mermi genişliğimiz. O çok büyük mermi dostlar. Son oyunumuzu kazandıktan sonra bir tane daha kutu vereceğiz. Onu da sizinle birlikte asacağız. Dostlar çok yoğunlanıyor ama sizin için değerli dostlar. Ve kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü bunların hamısı sizin için yani. Saat 11'de 12 değil. Susun burada kupa kasıram. Yani bu əziyyətime göre bir like'ınızı bir abonemizi alırım da ya dostlar, yani bu kadar əziyyət çəkirəm. Yəni dəyər də yəqin mənə bir də abone verəsi də yəqin mənə. Haydi davay. Öldürəcəm. Genelde de inatlaşır ya dostlar. Dostlar ve bunu da belirtdik. Ve 808 kupa oldu dostlar. Tezbə çıxıram ki. Oradaki şey yapacağım. Ben mermi istəyirəm. Oradaki seçirəm ve buradaki. 2 olursa çok kısır. Ve dostlar ben hamuru değil ki. Bakın bu şeyi 15 tane bakın bundan verir ayara. Pulsuz 15 tane bakın bundan veripti. Bir de bakın bundan. Kol seviyesi. Ama mənə vermiyor böyle dostlar. Sağ sol eğirəm, üst aşağı eğirəm, gələn yoxdur dostlar. Yəni mənim üst günahım yoxdur. Da olması mənim günahım deyil dostlar. Dayıcı bir tane neyim dayıcı. Ayrıca məndən qabağa düşdü. Destek. Neyse. Hem dostum oyunda diye bir daha karşı profiline bakın. 12 prestij var. Mənim kimi Edgar 2000 kupayım. Ama məndə 250 kupa da. Bunda 11 kupa edip de bıraktı. Buna çok güçlü. Adamda Nori var.
Dostum, o qədər kredi açdım, amma bir dənə də nor çıxaramadım. Dost, qarşı olmuş 250 kupa diyor. Oydu, qarşı dırakalar ya. Dostum, qarşıdan sevdiyim kartdır. Baba tiki kasma çətindir. Sörçü yaxşı bildim, ondan asandır. Nita da asandır desəm yalanlar. Ortada da. Amma Edgar kısmı çox satdı dostlar. Əmərlə başa satdı dostlar Edgar kasmaq. Və dostlar tezdə 200 kupa kasıb gəlirəm. Siz də belə yormayın. Tez bazar 1000 kupa yiyib gəlirəm. Sizlərlə birlikdə 20.000 kupaya son 4 kupa qalıbdı. Onu da sizlərlə birlikdə təbrik edək. 20.000 kupaya son 4 kupa qalıbdı dostlar. Onu da tez bazar qazanıb yiyəcəm inşallah. Tez bazar 4000 o Edgar gəldi. Edgar'da problem daxil. Edgar'da problemi idi dostlar da. Bax mən niyə gözləmirsən? Allah'ta ultisi yoxdur. Ultisi olan kimi üstümə cumur dostlar. Problem də oldu, yəni mənə də öldürür. Dostlar çox az qalıbdı 20.000 kupaya. 4 kupamız qalıb dostlar. Sadəcə 4 kupadan sonra artıq 20.000 kupa oluram dostlar. İnternet getdi dostlar. Çöldə deyiləm bu arada, evdəyim də yəni. Bilmirəm niyə internet getdi, niyə belə oldu bilmirəm də özümdə. Çox pis qaldıq. Oh my god dostlar, öldüm. Həpsi oldu dostlar. Allah'tan müsbət gəldi. Son 2 kupa qaldı dostlar, son 2 kupa. 19.998'di. Artıq 2-də kupa qalıbdı dostlar, 2-də kupa qalıbdı. Və Nita'nın 1000 kupa eləməyə çox qalıbdı, onu da sizlərlə birlikdə videoda yiyir. Yəni, Kadiza dayandırıb eləməyəcəm, yəni sizinlə birlikdə yiyəcəm. Davay dostlar, getdi. Dostlar, mən öldüm, indidən deyirəm. Xeyr, ölmədim. Dostlar 75 can alandırdım. 75 can dostlar. Dostlar çox əməlli başlaz qalmışdı dostlar ölməyimə. Dostlar. Qəşəng razıdır dostlar. Harada bir var, bir-birinə də qaçaq. Biri var, birinin 120'də açanda gələn var ha. Deyə ondan var. Dostlar gəldi. Sonuncu, son 2 takımını. Oo dostlar öldüm mən öldüm. Mən getdim. Vallahi mənim ayım orada başlarını qatlıya geçəcən. Dostlar və gördüyünüzə görə mən çıxıram. Gördüyünüzə görə artıq 20.000 kupa oldu və Nita'da son oyun. Sizinlə birlikdə açıram. Dostlar baxın, bu sol gözünə tıxlayıram. Bastım. Dostlar mən bunu niyə ineyim baxın dostlar. Niyə ineyim indi mən bunu? Olsun problem yoxdur. Buradan hədiyyə gəldi, qəşəng yetmişdir. Sonra burada krov alıram. Dostlar bu krovdan sonra məncə Piper alın da. Piper daha yaxşıdır burada. Dostlar məncə Piper alın. Piper sonra burada Suga'ya kalmaq fikrim var. Suga'yı ki mən sevirəm amma ona görə. Hank burada isə Sandy seçmək fikrim var. Yəni Search də yaxşıdır. Mələ bu Search seçəcəm mən. Yəni yaxşıdır. Gəlin dostlar. 1000 kupaya Nita'nı tez bazar sizinlə birlikdə qazaq. Çok bomba dostlar. Gəlin birlikdə qazaq. Getdik dostlar. Aşağıda ne var? O Piper var. Dostlar mən qaçsam o məni öldürər. O məni yer dostlar. Buradan da Emiz gəlir. Babatcanı mənə də denk edəcək. Ona görə qaçıram mən. Dostlar, xeyr ölməliyəm. Yüküm var.
Dostlar. Xeyr. Çok pis vaxtı geldi. Dostlar öldüm. Olsun bizimki de ölmezse sevinirim. Bakın dostlar aşağı saldı. Bakın görürsünüz dostlar. İndi mən qarşı nə deyim. Görürsünüz dostlar. Tek başıma oynayacağım. Dostlar bircə də oyunu udmal. Başım 8 kupa kazandıktan sonra barajı rahatam dostlar. O 12 dostlar saçtım. 12 kupa kasmalıyım. Başım bir tane oyunu kısası udmalıyım da. Ona da dostlar ne gelir bu raket geldiğinde bakın öldüm. Bakın görürsünüz. Öldüm ben. Dostlar arana çok kişi zincirdim. Of dostlar. Dostlar hadi. Ben çıkam. Aradan açmam. Aradan çıkacağım ben. Bana dostlar olmuş geldi üstüme sunurlar. Dostlar çok pis internet gedir bilmirəm neyi. İnternetimiz əslində yaxşıdır amma nəysə də. Bitər yola verəcəyik. Bu da adam yoxdur dostlar. Böyle baxın. Dostlar her adamlar var ya dostlar. Belə şey olmaz her adamlar var. Ölürdüm dostlar bana. Dostlar alttan uyuyor çok korktum. Hardalar. Siz böyle fikirlerimi ayıya verdim. Olsun köpek balığı her neyse dostlar. Siz böyle fikirlerimi ona yönelttim ki. Rahat oldum ben. Dostlar öleceğim bence ben. Dostlar öldüm. Ama geldi üçüncü o. Dostlar 4 çok patatışım var dostlar. Sonuncu oyun udmalıyım. Sonuncu oyun. Udmalıyım ya da 3. ya da 4. olmalıyım ki tezbihler alım. Of da öldürmüyor bir şey ya bunun da katmaları çok büyüdü çok. Babele kaçmalıyım ben. Babele kaçmalıyım dostlarım. Hayır öldüm ben. Dostlar bana görürsünüz gelmedi. Yükümü götürüp gelir. Ben burada gözlerim belki burada gelen oldu. Dostlar yüküm yok diye problem oldu. Çok tez öleceğim hemen. Geçe ölmedim bu sefer ne yazık. Hey ne oldu? Bu sesle savaşmaya kaldım. Dostum ben kaçsam. Oha bu ne dostum 6 yumru diyor. Gördüğünüze göre day artık Nita prestijdi. Hayırlı uğurlu olsun 15. prestijimiz oldu. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Çok bomba. Hem bu videoda 20 kupa olduk. Hem de geçeceğine
Nitan 2 tane kayıtlarımda presi geldim. Sağ ol. Sayende halam oğlunun səsi biraz oldu çıxıbdı. Üzülü sayende.